Hello everyone. Rahul Mehta page asi video asi yung mayam kung aham ko turam jari. Mayam adon mi Facebook account daga kui paisa no la haning ko. Mi di lang na re ga no lang haning la ne. Tai jala haning ko. Adon account da paisa la haning ma tara ga de ko ngasi video asi sum koi skip sum taw na koi loi ko yung video ko. Ado ki tamang ne koi aina ngasi samjari ba video si ko. Mayam video si haujara ga. Yang ngasi video asi di koi ki Facebook creator singi yam kanar la video amani. Mayam adong page chang biro ko ado kitang scroll to biro ado se lai ba bindu home se click to biro ko ado ka scroll up to biro ado kwai makha da yawi ba ko your page link je ado ki si copy link ta click to biro ko ado link se ko click to biro mo to ko si copy to biro ni ko ha copy to biro ni back to biro back lap biro mo to da ko ki search bar se ko ki sida mu chang biro si search bar je chang biro ado chang biro mo to da ko ki Facebook ana ibiro ko Facebook for creator ana ko Facebook for creator ana ibiro ko ai gi mamam le ko thoi ko se thoi sira chang biro masigi page ase ko Facebook ki page ni ko ko ya dong gi moi gi no no la ko gi update gi so la ko ni se chang biro mo to da ko chang scroll to biro nang scroll up to biro ado se le ko masigi update asila ko je ko gi ni sur mi ko कोई कंटेंट मोनेटाइजेशन की दमकता लाख अपडेट ने मसिन मसे अखोई सिरकी सी मोर जैसे तंबिरो सी मोर से चंबिरो अदोगा अखोई स्लेर को मोगी मखारा पिरबे लिंक से अतै केम तंगदम नते को केम तंगदम नते अखोई सी लिंक से क्लिक तो बिरो तो जरा उरे को मैम फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बेटा न उरे को सी आई एम इंटरेस्टेड से कोई सी आई एम इंटरेस्टेड अखोई सिला क्लिक तो बिरो को click to biro click to mo to ore ko मैम form je ore ko ko Facebook content monetization beta interest form na sile ko ki form je मैम ne ko ko मैम हम ra ko na sagi link copy to link ajo sigida hapiro sigida happen dire ko sigida happen dire mo to na ko ki amo email ko isa isa ki email id sira happen biro ko email hapin na ko no da hai apo Facebook ki mai ke di ko message ham la ko email la ko ni ko अखोई अदोमी इंस्टाग्राम नत्रगना अखोई यूट्यूब लेरगदी अखोई अदोगी कॉपी लिंक तौरगा सिदा हापिरोको लेतगद कछु कायदेको अदुगा मयाम सिन लेरेको सबमिट तौरेको मयाम सु सबमिट तौ अदुदि मयाम अखोई थिंगा बताउना अखोई अदोमगी पेज चंगलगा अखोई फेसबुक न पिगदो अखोई अदोमगी कंटेंट मैनेजर लागना बिदमता